тавассути чунин қисматҳои иборат мебошад. 220 вол омада дар ин ҷо мо реле гузоштаем ва ба реле пайваст шуда дар асбоби мо меравад. дар ин ҷо мо бредбордро гирифтаем, Arduino, микросхемаи Arduino ва мо аз ин тавассути 5 вол эълон мекунем. 5 вол дар ин ҷо сигнал мегӯяд ва ҳангоми равшану хомӯш карданаш тавассути браузерҳо истифода бурда мешавад. Масалан мо ба браузер медӯем. дар ин ҷо мо IP гузоштаем 192.168.43.69. мо ба ин ҷо медӯрем ба функсияи он дохил мешавад барномае ки мо тарғезӣ карда дар микросхемаи он ҳамчун насб кардаем, яъне прошивка карда шудаем, дар ин ҷо дохил мешавад ва боз ҳамон корҳое ки иҷро кардаем онҳо иҷро карда мешаванд ва зангшанда مثلا خاموش می شود ما توسط میکروسکوپ Arduino میتوانیم مثلا هست بمب خطر یا اینکه چروکی راهنما که حالا ارزشش خیلی گوناگون میباشد همینها رو مثلا ما استحصال رقمی کنیم. میکروسکوپ ما باید آنها رو میسازیم و از تعدادها و اون قدر هم کار نمیشه. مثلا ما در ما هست برنامه ها اما اون رو خوب استفاده نمیبریم. ما در چنین برنامه ها مثل برنامه